bro. Top choco. Top choco. Chocolate. CBG will stand with you. Agbefe Herbal Center. Wayari Safie. Latest from your partner for life. Vodafone. Further together. I'm on a soya say. Yeah, dinner person, bro. Abna boku areni atuna say. Mami kwane hwe. And then yeah, seven. Yeah, maybe yeah. Abna boku asundwe kan we bia boku. Kan so asempa en kan so. Anopa mama ba mood mu. O say. Oh, mama ba mood ni mu. Mood dia he. Oh, my friend say enyum to mood ni mu. Sa. Anopa. Oh, me akasa men ka be ya yo kakra mani jenyum pa. Oh, okay. It's between you be an mani aji. I will penyum. Ayu ade de bi. Anopa so ya de o selection ni nyina de dey. Me ba nam kasa 1 hour around. Oh, that de bi. Me sha nam say eh, nti so asempa na DJ sa. Ya pam no. Awana ya pam no. Na se be bia e boko de. Oh, ade nyame ti ase. Enyum e guy. O say ekoye. Ena man fantum kakra na konfianza be boy e dia de ba da o de. Everyone will be asaso. I'm not going to go. Can you tell us? Me da se CJ ma me chetie for na em nyina kwaba. Famra Dwaso Nsem na ye hye boka te na poso no. Emu amane e ne de e ma na no pai. De de kan me kra the Ghanaian Times the boka ta no. Was your most authoritative newspaper wo hye di ma no ma. Ensema boda 9 e na e wo ha no doctor fa come. E ya acting programs manager Edma non-communicable diseases Ghana Health Service. Wo mo chese e ye afie 2021 no enkwada mako ahanwatwe 800 ena ebeto dwase wo mo anya asiche yade ni bia e wo Ghana a hospital kase miensa ho ama ne boda ha enipa miensa so ena posifo te wo mo wo ka se nipa mienu bia wo mo video liki ye wo one portable one mo sex video ben kanasa na ye twa wo mo ma no wo ma wo bo ma no police fo te nipa miensa e wo mum na efie miensa ena sa asem we adie yakofo bi wo de afenhye aduasa mu ku ne yire ewie de ne baba ekwaye ebo afore ye ema abosom ono so court asese won kodamu ne nkwada nyina ho asem e wo the Ghanaian Times da boka tadi mu na ma me hyase na ye hye emu amane no na me de wo hyase o katafeto so miensa woba anim hasaya womo etremu a na Upper West Regional Police Command no na ati enipa miensa ba no eye wo de wonim dada adom kase ya bomu amane ama wo ase nipa mienu bia omo ekokoda ye etwa mo ho video na video no liki ye no en ya techo mabopo ho abo mo ma tese chechemu no koye kokosi se wo kwa wane ne potamu a wo mo sese o mama mani o mama ne no eya na wo matume ema so chese de be na eno no be yesua de e de ama foforo na asemi be na lawyer for ya tese human rights family rights semi edwo mo ho gimu ama ne chese etiamra ese obebe fom na so de mra be hye wonsem na emu no na Upper West Regional Police Command no chese o machi enipa miensa ya wono na wosusu se wo mo ebra brantie no ene ababa wano ewo eye wana ahemfie na nim hono mo na emu no wo mo chese eye ohene ba ko a ahemfo mienu ewo mo ba ko 70 years Isahaku Mahama ena doho na no so 62 years ena na Sidiki Osman wono so ewo 34 years nti nipa miensan ena Upper West Regional Police Command no ensa ka oma wo mo cheso mo de emra no ebe ye adwuma pepepe ewo ha memfa nko katafeto so edunsia na ye hye wo ba ha say ya doctor fa come acting program said edema ye non-communicable diseases na we no asempa ehun ye pa wo body eye media engagement no mo de tudwa enkwada enya asiche yare e Ghana no ya brosom na we kwampo no eye hospitals akese miensa eba no Kolebu Teaching Hospital Konfanoti e na Cape Coast no e na one recording kwada 800 a wo mo enya asiche yare e 2021 afinimu na the doctor fa come esu kwampo ni say we ye hospitals miensa so mo nya statistics na fi hospitals a wo Ghana nyina eba no a na chese asem wo ne be hira kosoro wo se wo mo se nipa ni bi wo ho ma ye be wo no na wo mo type 1 diabetes ba dodo no ano kwan ya mo efa so na se ye ma no wo ma de die mo school mo kotofie mo de drink ahodo mo no no enkenka drink e wo wadaka mu ene konkomu no wo se no no na edi nkwada no nya saa enti ho be hia se awofo nyina be mo mani akonkwara se nka kwara ne ko school a wo be kwa koto boss mo drink de ma no ka ye fa brento bresom ene wonya wakuto watimu wonya wabroba watimu wonya mango bia watimu dia frama akwada
nkwadaa no wose no ya na etie sichire no so na almost so dey the chat to mpanyefo nim say drink bebre no na aba adwaman so na wokọ na obi ye program akọhwe drink ayeto so one mo ebo no omo be say 50 ukita 15 cedis krampa benya bi ato enti enam ne phone ti no krofoto eye sichire nkwa hoode bi anim ne nyina no yade ba akọ mo twinch mpanyefo adwensi som ese wo mo ehwe enimu dwuma emfa emwa oman no katafa to so dunsia na mesan ajama na bolgatanga high court na asasa emba wona tindana 35 years na wono eye konfo ewo kupliga ye no watalensi district ewo upper east mantem ni mu no won konko da fiase ne kwa na nyina na asemwe no efie miensane a court atena asem no so ne kwadro mo de bo no ese wo hwe nyame anim na wono anayire waku no watwitwa no kuno wo wie so a ne ba wonya fiesie mi no ne ba bai wa no na wado mo bo afore ma na bosom na wo hwe mu a ebro mo saka brantie no wache so de kwadro mo de abodi nyina no wonyi ntum asem na de akonya ba court sama Justice Charles Aje Wilson atena so ene eye ene omo chese jury a omo ede hye so no wo mo nyina kwa benkrom ni pansom na eye jury no ama na no okuoda ene omo chem wo mo chem so wura no enkwankwa da fiase ne kwa nyina ene nkwa na nyina ewo abonefo sama wodi ye no etu ba de Ghanaian time da boka tani ma say ya asem we eda ha pepepe ma me fanko Daily Graphic na ye hye ehwo so amania aba wo hye ne hadma no paya asembisa bi da hanma wo mo ebisa ese ebam ya kwantempon so na wonsa ya highways ya na emfifiri wo mo ja ekwan dam ebo no abedu na adane kwaye emotumi fo ama se yekevo so a wo ba ewura na obehunu wo hunu wanim ene ekwan a ede wo no sekeba na sekeba wo hunu na no na Daily Graphic ebisa ho asem se eye hwan asodie se wo behwe se ya kwantempon ni frifiri na emuofu adane kwaye no ye beyi afiri mu abnaboku asem wo ya woken now matching me ba if you precisely gone eba the basis yashi okay enfinfi ho nyina efu abroso wa say won't yasi asebo de bia me na ma me bisa enfinfi ho nyina yes it's right. Say baby wo bia so wo within an assembly omo assembly so ho ana ho so na highway for na wasa bedo ho ma yen enfinfi ho nyina efusa me se bi wo no ma we kra de Daily Graphic twa ye o what dia share ayi wo free barrier barrier e de akotwa mu akọ John Tai side ho no e ka wo say no mba ye interchange niti no omo yi mu kakra share ayi John Tai ho e de kokosi barrier na twese de mu wofu ena sumu samba kwan no so de na kyese adane trap okra ediama enti Daily Graphic a raise ho concern e wo han ma me patcho won saka wo benya bi akenkan pepepe na eno ti so no Yewra Sir John ene Office of the Special Prosecutor ka che say na japade no ne asset nyina no kyese wo mo de taboa to so enti wo bia na ne wo la wo ye na wo de wujade bi ma wo wontumi enya kwanya fa won sanka kosi say ehwehwemu nyina ebeba na ye na enkyeremu ampanyefo de aba ene se wonhwe ye asede ne asem ne wokọtọ ye dia kwanya ba dia kwanya ba no ese wode ne sakwa kwabo sakumo no Ramsar site ho bi ene sase bi atimota forest won so sase bi a wode ne saka de ma na busuafo no ehyehyemu ekosom na se wonhwe ye bi wono ma ajapade na wo ho na ye twe ho ma so betwi ma so ne bewie no na ni ho biem na wo ma ye wele de ma wo mo no ye de ma wo sa wujade no na wo mo nyina fa de kọ enti no wode tabo atoso eno ti wo kyese ebi wo na wo sanso account ni bi a eno no eye foreign account a owo amano ne ni ade ni nyina no o say Ghana hyehye ne mra no se wo freeze na account wo ha say na entumi enka na japade na na se na account na e wo amano ne no enti e honom no emra ne de ha na be ye adwuma ne mom no wo mo ni wo mo enfefo e wo sa mama hodo yi so a wo account honom a na wodi mu dwuma no di nkomo se be ya wo mo so e be hye no mo de tabo no atoso ediama oman no na aboa enti no so ho asem e wo Daily Graphic anim ha ntimpacho wo fasa John de wajapade mpacho nyo dia ye se no empanyifo de omo sa atoso ye nyina kwatre kwa ye dampan na eno chi so de wi ama wo Daily Graphic mu no asempa wo share say wo katafa to so edunsia wo say bring back automatic adjustment formula na eba no enkania ene ensuo eka ye tua no a ebetumi aboa manage ne kakra dia ma ye say so hunu ne say
ye tu ye ka bia ma na brosom ye tie ya na ye te se mpanyifo de aba ya omo epentumu titu ne enkane ne enso ne nyina no se de be na ebekọ nanim na PURC na wo mo so mpanyifo e de sa eye kokobo we kra nya kokobo ya de se yen kan sa wo de to manim so mo hyentoto niema na emra na anya hwekra no emed danda na kakra efama yen na chairman Edma Coalition of Stakeholders on Electricity Contracts and Arrangements Koseka Dr. Steve Mantia and Eka say, one year and some Joffrey Shemu and Ra and what this are at the Sewe Etuja. What I said, Neno and your master and your ma issue Kwane Eka Gana for Etiano. Broso, it is one mamu Amagana for High Wama, Edo Hapania, which and a beba. And from her Yakata Fatu Sudusia. And now Dr. Akote, one no Dr. Emmanuel Akote, Executive Director, Oda Idegano, and no Institute for Democratic Governance. Now, or the proposal be by Yenima dear Sempe for Bejo to Mudia. What a seban the Speaker of Parliament, Sene Quata Quasetina, no my jetum so your Deputy Speaker to me to Abano, and Kayama the Speaker of Parliament to me. Now on to Abani be Emmanuel Enye ye. Was it some proposal we are the Ebano, and yet dear Corsonania were going to mess with your fear, and Dania at Chedia boy any boxing power hormono, and a ruling of Supreme Court so at the Baye. Etese deputy speakers ebetumi atwabano waseba na sadan kayama speaker nakasa so akonya na wonto abani bi wase no ebeboa ama say you speaker bia so from anyoko bi mpo no ba ya wode amanyosem nyina beto nchen na wabejon sa content cry o mani yedie na ebehia no ene wonu susu ya wohunu ne sa ebeboa amasa ehyehyeye wei ene parliament dwumadie nyina akoso wode daily graphic di nkomo na wode sa amanebo nyina ebaye asampa well I'm not going to ya de besi wo na afi mada wase but over Facebook a comment ahodo na eba number say me kind be aden ewa ha piaga say abna poku ade asembe ba o na ose me mbonyum bi ma o enti no okay me bo ama o enti wo de atie okay ba ma o